Vesele si taky zaspívejme, že dní den je v natou neděli. Hezký dělby vždycky v lásce mějme, rozdávejme lidem veselí. Sejdeme se u výstavní brány, tak nám poradila Ivona. Kdo se ztratí večer u fontány, toho najde v noci pustlora. Praha je mládencu raj, a žije faj, faj, laj, faj, faj, laj. Praha je předsmrtný raj, do noci zpívá, faj, faj, laj. Praha je mládencu raj, a žije faj, faj, laj, faj, faj, laj. Praha je předsmrtný raj, do noci Kulturna klima u Evropi s početka 20. veka učinila je Prag jednim od značajnih centara likovne umetnosti. Tada se govorilo da je sve što je u ponedeljak naslikano u Parizu, već u petak predstavljeno publici u Pragu. Dovoljno je spomenuti samo neke izložbe održane u periodu do izbijanja Prvog svjetskog rata. Izložbe Augusta Rodina, Edvarda Munka, francuskih impresionista i postimpresionista, Salona nezavisnih i Henria Matissa, Pabla Picassa. Mladim srpskim slikarima koji su u to vreme boravili u Pragu, takva situacija je veoma pogodovala. Lišeni svojih umetničkih škola, oni su bili upućeni na neke druge likovne centre radi daljeg obrazovanja. Kod većine postojala je dilema da li otići u Minhen, Beč, Pariz ili Prag. Vođeni slovenskim poreklom, sličnim jezikom i prijateljskom atmosferom, kao i očaravajućom lepotom samog grada, mnogi su se odlučili baš za Prag i Prašku likovnu akademiju. Akademija u Prahu bi se mogla pojaviti kao može biti treći po broju, preko 30-40 sam nabrojao studenata našeg podrijetla ili koji su se uklopili u ono što je posle predstavljalo glavnu žilu kucavicu likovnog stvaralaštva u Srbiji između dva rata, se školovalo na akademii u Pragu. A jsou to podle mě jména, která znamenala ve své době a ve své zemi skutečnou špičku. Lidé, kteří vlastně tvořili ty základy novodobé vlastně srpské výtvarné kultury. U to vreme da nije bilo Praga, da nije bilo mogućnosti da naši odu tamo da studiraju, srpska umetnost prve polovine 20. veka bila bi sigurno siromašnija za nekoliko važnih imena. Já potom, když jsem rozum bral, jak se říká, protože to, tak člověk dospívá a hledá, co si srovná v hlavě, tak jsem si uvědomil, že ty vztahy mezi Srby a Čechy byly vždycky velice dobré. A nebyly nadiktované. Nikdo jim neříkal zhora, musíš milovat Čechy a Čechům neříkal, musíš mít rád Srby. To prostě existovalo a ten vztah byl velice pěkný. A hlavně ta atmosféra byla velice vlastně otevřená a vlídná. A ti studenti ze Srbska i z Chorvatska tady byli skutečně velice vřele vítáni a to prostředí, ve kterém ta malá skupinka, ale zase s těmi českými kolegy žila i v těch hospodách a i v těch různých politických proklamacích a akcích byla taková vlastně opravdu soudržná kolektivní atmosféra, na kterou asi předpokládám všichni rádi vzpomínají. A já osobně považuji tuto periodu, byť krátkou, ale velice intenzivní, za významnou kapitolu vzájemných kulturních a uměleckých kontaktů mezi Srbskem a
Českou republikou, mezi Prahou a Bělehradem. Akademija likovnih umetnosti u Pragu osnovana je 1799. godine sa tendencijama i nastavom u nemačkom duhu. Češka akademija je isto jako bitna u smislu onog klasičnog razvoja srednjoevropskog slikarstva. To su bile recimo 3 akademije koje su bile punkturalne, koje su bile grunt, znači Bečka, Praška, Minhenska, a Pariz je bio jedna noblesna sfera. Ove 3 su držale striktno klasični moment, a Prag je ostao kao neko središte, da kažem, zanatskog, esnafskog momenta. Mada nije uživala ugled akademije u Minhenu i Beču, Praška akademija je bila jedan od značajnih pedagoških centara Europe u kome se školovao veliki broj umetnika iz svih naših krajeva. A mělo to svoje důvody. Ty důvody těch bylo několik. Samozřejmě jednak tady byla ta myšlenka té slovanské vzájemnosti, která na tom konci toho 19. století byla velice silná. Nebyl tady problém jazykové bariéry, nebylo to až tak daleko, ale zejména ta škola, akademie naše v roce 1895 byla zestátněná, čili tady byla možnost i stipendií. Byla postavena nová budova, to znamená, že se velmi výrazně zlepšil i ten standard pracovní podmínky a byl obnoven profesorský sbor a přišla sem celá řada i profesorů ze zahraničí, zejména z Paříže. No a jedním z nich, a to je taky velmi důležité, byl Vlaho Bukovac. On sad dolazi na akademiju gdje postoji puno profesora, ni on sam, a dolazi mnogo zbog njega i njegovih zemljaka koji misle samim tim dolazimo u Bukovcu, mi smo iz istoga kraja, mi smo privilegirani. To je nešto što je dio našega mentaliteta, to je dobro poznato i naravno to je priča, međutim, na koju Bukovac ne nasjeda. Zahvaljujući svom neprikosnovenom autoritetu, kao i istančanom osjećaju za kolorizam i poentilizam, Bukovac unosi preokret na akademiji i u pedagoškom i u likovnom smislu. Morate naučiti crtež. Crtež je u slikarstvu kako kostur na čovjeku. Ako kostura nema, kaže, odijelo ne može dobro stajati. Bukovac postaje omiljen među studentima koji ga smatraju jednim od najboljih pedagoga akademije u to vreme. Kaže jednoj učenici, jednom zgodom gleda naslikala neki veliki trg ovako iz visokog očišta i na trgu jedna figurica. Sičušna točkica. Sad vi razabirete da je to kao čovjek, ali to je točkica boje. A on kaže, lijepo ti je ovo mlijeko, šteta što je muha unjupala. To je Bukovac. Živ, pasioniran, duhovit, ponekad možda strog, ponekad možda i dosadan, kao što smo svi kad zađemo u neke godine. Profil té školy se ještě rozšiřoval. Vznikla tady škola sochařská, Myslbecková socha, architektonická Jana Kotěry a zejména v roce 1910 samostatný obor grafiky. A tam byli taky dva velmi významní profesoři, a to byli především August Bremse a zejména Max Švabinský. Može se pretpostaviti kada se pogledaju imena profesora koje su postojala da je Praška škola bila interesantna zbog svoje temeljnosti, zbog svoje specifične organizacije i ona za većinu naših slikara predstavlja jedan segment koji je uobličio, naših slikara naravno koji su bili tamo, jedan segment koji je uobličio njihove umetničke ličnosti. Existoval tady spolek Mánes, který doslova do písmene otvíral okna Evropě. Kubismus se stal velmi významnou vlastně etapou ve vývoji českého umění a celá řada vlastně těch spolužáků z toho Bukovacova ateliéru byli členové potom té osmy. Čili když se to třeba nevyučovalo na té škole, tak oni, protože žili tím uměním, chodili na ty výstavy,
měli v ruce ty časopisy Volné směry, kde všechny ty, řekněme, skutečně moderní přístupy byly nějakým způsobem prezentovány. Takže to myslím, že to bylo i velmi přínosné a užitečné v tom smyslu, že i v té Praze byli schopni se seznámit s těmi novými tendencemi moderního umění, tak, jak se zrodilo a jak se formovalo v té první polovině 20. století. Našim prikazom nije moguće obuhvatiti sve srpske umetnike školovane u Pragu, kako zbog nepostojanja istorijske građe o njima, tako i zbog malog broja sačuvanih radova. Pojedine slikare predstavit ćemo radovima nastalim za vreme njihovog boravka u gradu na Vltavi, a neke radovima izvedenim posle napuštanja češke metropole, u kojima je očigledan uticaj sredine u kojoj su boravili i studirali. Kao prvi, godine 1898. na Praškoj likovnoj akademiji studirao je srpski slikar Kosta Miličević. Slikar Kosta Miličević u svakom pogledu jeste jedna srpska legenda. Pojavio se u Beogradu 1895. godine kada je Kirilo Kutlik otvorio prvu srpsku crtačku i slikarsku školu. Tokom trogodišnjeg školovanja Kosta Miličević je često slušao priče o slovenskom Pragu i nekakav čudan nagon vukao je mladog slikara neodoljivom privlačnošću u tajanstvenu daljinu. Sa probušenim šeširom, sav iscepan, gotovo bez novca, Miličević prelazi reke Savu i Dunav i te 1898. godine dolazi u Prag, da tamo, kao prvi student slikarstva iz Srbije, bude učenik slavnih profesora Praške akademije, Vojteha Hinaisa i Vaclava Brožika. Ne zna se tačno koliko je Kosta ostao u Pragu, svakako to nije bilo dugo vreme, možda 5-6 meseci. Na Praškoj akademiji Miličević kao da nije pronašao ono što ga interesuje. I već tu započinje njegovo odvajanje od dečačkog zanosa za monumentalnim slikarstvom romantizma i istorizma, kome su bili naklonjeni njegovi profesori. Miličević se okreće intimnoj slikarskoj problematici i impresionizmu. Od samog početka Kosta Miličević se iskazao kao veliki talent, ali istovremeno kao jedna samostalna ličnost koja je izbjegla bilo kakve uticaje. On se razvijao, kako se to kaže, iz vlastite umetničke ličnosti. Izbijanje Prvog svjetskog rata odvelo je Kostu Miličevića u redove srpske vojske, s kojim je prošao golgotu prelaska preko Albanije. Tako dospeva na ostrvo Krf, gde je neumorno slikajući proveo skoro godinu dana. I napravio tu seriju slika koju danas ubrajamo među najreprezentativnija impresionistička dela u srpskom slikarstvu. U životu Koste Miličevića nije zabeležena nijedna ozbiljna veza, međutim, zna se da je on bio zaljubljen u Anu Marinković. Nevolja je bila što je Ana Marinković, njegova koleginica iz umetničko-zanatske škole, bila žena udata, ni više ni manje za ministra. Živorad Nastasijević priča detalj, negde 1906. godine Živorad, njegov brat Momčilo Nastasijević i Kosa zajedno su stanovali tu negde u Dubljanskoj ulici u jednom malom stančiću. I kaže, tako negde u noći u 2-3 sata ja se probudim jer čujem Kostu kako u cokulama tamo u onom malom predsoblju šeta od zida do zida. Ja znam šta je, ustanem, kažem,
Ama Kosta, bre, ej, šta ti je? Ona je žena ministra, tebi su krpljeni laktovi. Kaže, on se okrene pa kaže, ali ja sam Velasquez. A ja mu kažem, moj Kosta, ko ovde zna ko je to Velasquez? U genezi bosansko-hercegovačke likovne umetnosti na samom njenom početku beležimo 3 imena prvih školovanih slikara koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. To su Pero Popović, Todor Švrakić i Branko Radulović. Iz rodnog Prijedora Pero Popović odlazi na studije filozofije u Beč, gde paralelno pohađa i privatnu školu za crtanje i slikanje kod Heinricha Štreblova. Nakon dobijene stipendije od Srpskog kulturno-prosvetnog društva Prosvjeta iz Sarajeva, Popović se u jesen 1904. upisuje na Akademiju likovnih umetnosti u Pragu. U opštoj školi provodi 5 semestara u klasi profesora Vlahe Bukovca i 2 semestra u specijalki kod profesora Františeka Ženešika. Popović u Pragu živi više nego skromno. Stanuje u blizini Akademije u praškom kvartu Bubeneč, kod gospođe Maračkove u ulici Šmeralova 195. 3 meseca provedena u školi Štreblova mladom Popoviću mogle su pružiti tek najosnovnija saznanja o slikarstvu, što znači da je pravi početak školovanja vezan isključivo za Prag i Bukovčeva predavanja. Opčinjen je, naravno, i profesorom i ateljeom, sa oduševljenjem počinje da slika i jedna od prvih njegovih tih studentskih slika, njegovih studentskih radova je jedna mrtva priroda sa zecom. Poentilistički rukopis profesora Bukovca mnogo je očigledniji na slikama iz 1907. godine. Kao i brojni naši umjetnici, i Pero Popović bavio se ikonopisom. Tako mu je 1907. 1908. godine povjereno da u Prijedoru, njegovom rodnom gradu, oslika ikonostas za tamošnju pravoslavnu crkvu. Jedina sačuvana ili do sada poznata ikona sa tog ikonostasa, Isus Hristos, nosi sve odlike pointilizma njegovog profesora Vlahe Bukovca. Po završetku studija u Pragu 1908. godine Popović se predano bavi pedagoškim radom u Banjalučkoj Realci, gde prve slikarske korake započinju Vilko Gecan i Milivoj Uzelac. Kasnije će ova 2 velika slikara odati zahvalnost svom profesoru, označavajući Popovića kao ključnu ličnost u njihovom likovnom obrazovanju. Pero Popović u Banja Luci nastavlja da slika ono što je i započeo na Praškoj akademiji. 2
osnovne teme. Jedna je portret, a druga je ženski akt. Pero Popović gubi posao na Banjalučkoj realci, osumnjičen je za svoj ilegalni rad u udruženju Jugoslavija, koje je bilo patriotsko jedno udruženje koje se borilo protiv tuđinske vlasti. I on je prvo zatvoren u Banja Luci, a zatim je izvjesno vrijeme proveo i u logoru Lebring kod Graca u Austriji. Sigurno je to uticalo da se i rukopis Pere Popovića promijeni. Popovićeva introvertnost, zapravo zagledanost u samoga sebe, najrečitije može da se sagleda kroz njegove autoportrete. Na autoportretu iz 1904. godine vidimo mladića sa samouverenim pogledom u budućnost. 1913. već se vide naznake slikareve sumnjičavosti i zamorenosti životom. Na posljednjem autoportretu Popović je naslikao svoj deformisani lik u skoro munkovskom kriku. Branko Radulović je rođen u Mostaru i dolazi iz reda onih čestitih patrijarhalnih Hercegovaca koji su se puškom i perom borili za nacionalna prava svoga naroda. Posle demonstracija mostarske đačke omladine protiv austro-ugarske dominacije, otac ga je slonio u Beograd, gde se Branko bez očevog znanja upisuje u srpsku crtačku i slikarsku školu koju je vodio njegov zemljak Risto Vukanović. Iz tog beogradskog perioda ostao je jedini do sada pronađeni rad, portret Anđe Golubović. S jeseni 1905. Radulović konačno odlazi u Prag, gde prvu godinu boravka provodi u privatnoj slikarskoj školi Karela Reisnera na Vinohradima. Ta škola je predstavljala neku vrstu pripremnog kursa za prijem na akademiju. Upisom na akademiju školske 1906-1907. Radulović je konačno ostvario želju da stigne kod poznatog Bukovca. Kao vredan i dobar student, Radulović je vrlo brzo prihvatio Bukovčev manir slikanja. Napustio je čvrste forme i taman kolorit koji je doneo iz beogradske škole i počeo da slika u duhu poentilizma. Profesoru Bukovcu Radulović redovno nosi svoje radove na korekturu u njegov atelje. Prilikom jednog takvog susreta Bukovac je tražio da mu Branko pozira. Za mladog studenta bila je posebna čast da sedi pred profesorovim štafelajem.
Branko Radulović će u Pragu postati jedan od najagilnijih članova studentskih srpskih društava, Šumadija i Sloboda, kojima je cilj bio širenje srpske oslobodilačke misli. Praški srpski studenti stiču glas nacionalnih boraca, kojima i sam Masaryk dolazi u prostorije, drži predavanja i diskutuje. – 1907. Radulović prelazi u specijalku kod profesora Ženišeka. Za razliku od Bukovca, Ženišek daje prednost pejzažu nad ljudskom figurom. Sam Bukovac je imao prezriv odnos prema pejzažu. To je govorio recimo ovako da kao svaka licejka može da napravi pejzaž. Međutim, ono što dobar slikar traži u pejzažu, to je nešto mnogo kompleksnije i mnogo suptilnije. Prve skice pejzaža, vrlo oprezno rađene, nastale su na prozoru njegovog ateljeja u Potkrovlju u Šimačkovoj 911. Odatle se pružao divan pogled na zelene aleje Letne i na Stari Prag. Leto 1908. Branko provodi u Mostaru i tu jako hercegovačko svetlo oslobađa i ohrabruje mladog Radulovića da njegove planerističke kompozicije dobiju jedan intenzivniji kolorit. Svjetlost mu je bila kao Hercegovcu, Južnjaku, jedna od najznačajnijih preokupacija i to se na njegovim slikama i ispoljava i vidi. Mostar, koji sav blešti u sunčanoj jari, nudi mu jaki kontraste svetla i senke i prozračno čist vazduh juga. Bez ikakve materijalne pomoći, Radulović u Pragu živi više nego bedno. Omotan ćebetom svirao je na violini od koje se nikad nije rastajao. No, zahvaljujući preporukama svojih profesora Vlahe Bukovca i Františeka Ženišeka, uspeva da dobije stipendiju srpske prosvjete, da uspešno završi Prašku likovnu akademiju i da čak ode na specijalizaciju u Pariz. Entuzijazam patriote i istinskog umetnika prožele su i njegov život i njegovo delo. 1912. sa grupom dobrovoljaca u crnom odelu i lakovanim cipelama, Radulović iz Pariza odlazi na ratište Prvog Balkanskog rata. Tamo u novembarskim danima, u vlažnoj šumi, smrznutom rukom slika ratne scene sa Taraboša. Tridesetogodišnji slikar koji je počeo da slika punim zamahom emocija i boja, po drugi put u svom kratkom životu spremao se da pođe u rat. Preko Marselja bez igde ičega, vojnom transportnom lađom stiže u Grčku. Odatle dolazi u Skoplje, gde se kao dobrovoljac javlja komandir divizije srpske vojske. U zimskim ratnim prilikama Radulović se teško razboljeva i ophrvan bolešću umire krajem marta 1916. godine. Iako je njegovo likovno stvaralaštvo trajalo svega 13 godina, iza njega su ostale slike koje ukazuju na to kakvim se još vrednim ostvarenjima srpsko slikarstvo moglo obogatiti da smrt nije prerano presekla životni put ovog darovitog umetnika.
Todor Švrakić je rođen u Prijedoru, u Bosanskoj krajini. Iako ga je otac dao na krojački zanat, 16-godišnji Todor pobegao je u Beograd kada je čuo da je tamo otvorena slikarska škola. Nakon završetka te škole, Švrakić odlazi u Beč kod tada već poznatog slikara Paje Jovanovića, koji mu pomaže da 1904. upiše likovnu akademiju u Pragu, gdje su mu profesori bili Vlaho Bukovac i František Ženišek. Pri akademiji je osnovano umetničko društvo Vila, koje je imalo za cilj da priređuje izložbe svojih studenata u otadžbini. Trojica bosansko-hercegovačkih slikara koji su učili slikarstvo u Pragu imali su ovdje u Sarajevu 1907. godine zajedničku izložbu. Pero Popović, Todor Švrakić i Branko Radulović. Najagilniji i najambiciozniji u smislu da afirmiše svoje dijelo, svoje slikarsko dijelo, ali i dijelo svojih kolega, je svakako Todor Švrakić, koji je došao na ideju da u Sarajevu otvore izložbu svojih radova i da pokažu rezultate svoga rada ili učenja na Akademiji u Pragu. To je ujedno bila i prva organizovana izložba domaćih slikara na teritoriji Bosne i Hercegovine. Štampa je posvetila veliku pažnju ovoj izložbi. Svi pišu o trojici mladih, naših, domaćih, školovanih umetnika koji eto dolaze na našu likovnu scenu. Izložba koju je Švrakić zajedno sa svojim kolegama organizovao u Srpskoj školi u Sarajevu bila je sva u duhu Bukovčevog poentilizma. Za to vreme, iako na istoj klasi, učeni od istog profesora, njihove češki kolege Beneš, Fila, Kubišta, Prohaska, Špala i drugi okreću se ka ekspresionizmu Munkovog tipa, a ubrzo usvajaju i kubizam. Za prihvatanje novih slikarskih tendencija naši slikari nisu bili pripremljeni ni svojim poreklom, niti svojim dotadašnjim školovanjem, a za radikalnije slikarske orijentacije nedostajalo im je i smelosti. Sve do uspešno završenih studija na Praškoj akademiji 1910. godine, Švrakić je živeo u kvartu Bubeneč, nedaleko od akademije u ulici Ovenecka na broju 13, gde je iznajmljivao krajnje skromnu sobu kod gospođe Rehačkove. Po povratku iz Praga zapošljava se u sarajevskoj velikoj realki. Kada je 1912. godine izbio prvi Balkanski rat, Švrakić napušta službu nastavnika crtanja i odlazi u Srbiju kao dobrovoljac. On se prijavljuje vrhovnoj komandi srpske vojske, željan da krene na prvu liniju da se bori. Međutim, vrhovna komanda odlučuje da ga pošalje u oslobođene krajeve, na jugu, Makedoniju i na Kosovo, gdje on slika staru srpsku arhitekturu, brojne manastire srednjevjekovne. U ljeto je već bio onaj poznati sarajevski atentat, poslije čega dolazi do progona Srba istaknutih, a Švrakić je bio sumnjiv zbog toga što je rabio motive iz Južne Srbije. Odlazak Todora Švrakića u Južnu Srbiju, u Makedoniju, na Kosovo i njegovo slikanje, austrougarska vlast nikako nije mogla da mu oprosti, kao ni brojnim našim umjetnicima, patriotima, koji su na ovaj ili na onaj način bili na svojoj, na srpskoj strani. I Švrakić sa ostalim pripadnicima Mlade Bosne biva uhapšen i interniran u Arad u austro-ugarske kazamate, gde je oboleo od tuberkuloze.
Todor Šrakić daleko više slika akvarel nego uljane slike. Rekao je da mu smeta jako odbljesak uljanih boja na slici. A da je akvarel, kad se jednom napravi, on ostaje takav zauvijek, nikad se ne mijenja i svjedoči o onome šta je umjetnik htio da pokaže ili kaže njime. Todor Šrakić je volio inače ove objekte iz prošlosti, kao što su stari mostovi, stare građevine, tvrđave, hramovi, a takvih je u Sarajevu bilo dosta. I njegov je opus cjelokupni inspirisan najviše takvim motivima. Međutim, Šrakić je imao i radove sa nacionalno intoniranim temama, kao što su povlačenje srpske vojske preko Albanije ili portret vojvode Živojina Mišića, koji je kritika jako lepo ispratila. Još jedna Švrakićeva aktivnost ostavila je trag u našem umetničkom i kulturnom životu. To je oprema knjiga, izrada naslovnih strana i ilustracija. Švrakićeva naslovna strana za Nušićevu 915. oslikavala je tadašnja stradanja Srbije. Postoji i Nušićevo pismo Švrakiću vezano za njegovu ilustraciju. Vi ste svojom slikom odista mnogo kazali, a kazali ste upravo sve što sam ja knjigom želeo da kažem. Njegov autoportret, rađen pred kraj života oko 1930. godine, sigurnim potezima opisuje umetnika koji je za sobom ostavio duboko humano delo, gradeći ga na iskrenom osjećanju pripadnosti predelima svoje zemlje i istoriji svoga naroda. Miloš Golubović je rođen u okolini Kragujevca. Još kao talentovanog dečaka, roditelji ga upisuju u slikarsku školu. Tada kod njega dolazi do spoznaje o velikom svetu umetnosti koji ga magnetski privlači. U periodu od 1904. do 1910. Golubović, obilazeći mnogobrojne evropske centre, otkriva neslučene horizonte slikarske umetnosti. Po povratku u Beograd pravi planove za odlazak u Prag. Dopisuje se s prijateljima koji su već tada na Praškoj akademiji. Sačuvano je pismo Ljubomira Gajića, tadašnjeg studenta slikarstva. Akademija nije u Pragu. Ona je preko reke Vltave, na jednom brdu koje se zove Letna. Na lepom je mestu. Iza akademije je kolosalni park koji liči na Topčider ili Košutnjak. Zove se Stromovka. Upis i školarina je bila svega 24 krune, a prijemni ispit nije toliko opasan. Imamo u jednoj đačkoj kujni džabe ručkove i to, sem praznika i nedelje, svakim danom. Kao što vidiš, živjeti ovdje nije tako teško. On ten systém té výuky k umění byl tehdy přece jenom trošku jiný než dnes. Zaprvé o tom rozhodoval ten profesor, o tom přijetí. Žádné přijímací zkoušky nebyly, předložily se práce anebo případně nějaké doporučení. A pokud tam bylo doporučení zase od kolegů, kteří se tady osvědčili, no tak samozřejmě ty profesoři je rádi brali. U 22. godini života Miloš Golubović na Akademiji likovnih umetnosti u Pragu upisuje specijalku u klasi profesora Ženišeka. Prag 910. kod Ženišeka je trenutak kada se on vezao za ovu sredinu. Dakle, on nije po sili zakona ili po nevolji otišao tamo, nego po želji da se obrazuje i školuje. A já už jsem připomínal, že záleželo vlastně na sociálních a finančních podmínkách, kdo si mohl dovolit, jak dlouho se trvat, protože ten diplom z té akademie mnoho neznamenal, ale znamenalo to, když jste strávil určitý čas studia na prestižní škole u nějakého významného profesora. Tokom studija u Pragu, Golubović je stanovao u skromnom sobičku u neposrednoj blizini akademije, u ulici Malirska
što prevedeno na srpski znači Slikarska ulica na broju 227. Na likovno formiranje Miloša Golubovića u velikoj meri uticao njegov profesor sa akademije František Ženišek. A van akademije Golubović je poprimio uticaj stila Alfonsa Muhe, umetnika koji je tih godina bio jako popularan u Parizu sa svojim dekorativnim plakatima. Specifičnost Golubovićevog izraza čini pre svega neobičan spoj stilova, secesije i ekspresionizma uz korišćenje čiste sirove boje. Najomiljenija slikareva tema je portret. Nažalost, u trenucima kada je trebao sve to što je nakupio, što je stekao ili od Ženišeka, ili u Parizu, ili u Minhenu, da pretoči, da u Srbiji deluje kao snažna stvaralačka ličnost, jedan Balkanski rat, prvi, pa drugi Balkanski rat, pa veliki svetski rat. On je 7-8 godina za redom, dakle, u najnaponu stvaralačke snage proveo izvan svoje matice. Proveo je ili na frontovima, ili u izbeglištvu, ili već kao ratni slikar, deleći sudbinu srpske vojske. To se odrazilo na celu generaciju tih slikara. Svi oni su nosili tu Srbiju u nekom sentimentu, lepu. Evo je ovde čak u jednom tužnom trenutku kada starac ispraća deo koji sklanja, odlazi negde, jeli, ispred neke nevolje očigledno. Čak i u takvim trenucima on je sentimentalan, on je raznježan, on je simboličan, on je u ovoj slici secesionistički ili, ajde kažemo, segantinijevski razgiban, sav u nekom poentilizmu. Dakle, to je ono što će obeležiti svekoliko slikarstvo ove generacije koje pripada i Miloš Golubović. I nikako čudo nije kada se vrati u Srbiju, to je već bio stvaralačka ličnost, on slika tu lepu Srbiju, Srbiju sa voćnjacima, sa dvorištima, sa kućama, Srbiju pod šljivama, Srbiju, ništa što je ružno u Srbiji on ne može da prepozna. I to im se zamera kao neki intimizam, sentimentalizam i tako dalje. U stvari je jedna velika vrlina i tu bi se trebalo prema ovoj generaciji slikara koje pripade i koje možda na čelu Miloš Golubović i upravo ispraviti u našem čitanju. Bili smo nepravedni prema toj generaciji koja je svoju veliku ljubav prema svojoj otadžbini iskazala u svom slikarstvu, a ljubav nikad ne škodi. Mihajlo Milovanović, prvi akademski slikar užičkog kraja, skulptor i pisac. Posle završenih studija na Minhenskoj akademiji i učešća u 2 Balkanska rata, u jesen 1913. godine stiže u Prag, u atelje na Vinohradima, koji se nalazio na uglu Vinohradske i Italske ulice. Kada se mladi Užičani na veliki rodoljub Mihajlo Milovanović početkom minulog stoleća obre u Pragu, dočekala ga je jedna uzavrela atmosfera sveslavijanstva i velikog interesa Čeha za bratski srpski narod i njegove muke i stradanja i iskušenja, i on je to na tom talasu jako dobro uspeo sa svojim guslama, sa okupljanjima, sa svojim rodoljubljem. Zatekao se u Pragu upravo kada se proslavljala 100-godišnjica rođenja Njegoša. Na toj vrlo svečanoj paradnoj proslavi, gde je govorio i mladi Jovan Skerlić, Mihajlo Milovanović je ne prvi put u životu uz gusle pevao o srpskoj slavi i srpskoj istoriji. Istovremeno, naočit, lep, on se vrlo brzo uključio u umetnički život Praga i ne treba da čudi što se našao u jednom modnom salonu gospođe Podolske, koje je bilo stecište kulturne i umetničke elite Praga. Mnogi umetnici su se tu nalazili i tu je on jedne večeri sreo jednu lepu Čehinju, obrazovanu, koja se zagledala u njega, zagledao on i nju. To je bila Valpurga Vala Salaškova.
Ta stará dáma na tomto obraze je Marie Salášková a je to matka ženy slavného srbského malíře Michaila Milovanoviče. Představte si, jak on byl, když se zajímal o její dceru, co udělal, portrétoval tchýni. To je vždycky veliký krok kupředu, aby mu dali ruku ženy, kterou miloval. Ještě musím říct něco o té staré dámě. Ona je totiž shodou okolností moje prababička. Specijalka kod profesora Františeka Ženišeka za pejzaž, žanr i istorijske teme nudila je Milovanoviću mogućnost daljeg usavršavanja. Na početku Prvog svjetskog rata austrougarske vlasti u Pragu hapse Milovanovića zbog ispoljavanja nacionalističkih ideja. Međutim, uz pomoć svojih čeških prijatelja, on uspeva da pobegne iz zatvora i priključuje se Drinskoj diviziji na ratištu u Srbiji. Posle prelaska preko Albanije dobija status ratnog slikara vrhovne komande srpske vojske. Po završetku rata posvetio se sređivanju porodičnog života, pa je odlučio da sagradi kuću sa ateljeom na svom imanju u zaseoku Gubindo, pokraj Užica. Slika predele svog rodnog mesta, Ribaševine, Gostinice, Tuka, ali to nisu obični nostalgični pejzaži, slikani zarad doživlja impresionističke svetlosti, radi doživljaja pejzaža, zalaska sunca. On u tom pejzažu vidi nešto drugo i vrlo često te predele svog rodnog kraja ispunjava ljudima i teškim životom seljaka. Dakle, jedan slikar, iza čije svake slike stoji taj zvuk gusala. Stoji etička i estetička srpska misao. Kad kažem estetička, onda mislim na taj idiličan, sentimentalan odnos prema srpskom pejzažu. Kad pogledate jednu sliku meni iza leđa, vidjet ćete o čemu govorim. Kakva je ta Srbija, kakvi su to proplanci, kakav je to rodoljub Mihajlo Milovanović, kome po toj količini emocija koje je nosio nema premca u srpskoj umetnosti prve polovine 20. veka. Pored slikarskog opusa, Milovanović je izradio i mnogobrojna vajarska dela i spomenike posvećene poginulim srpskim ratnicima. On jeste bio jedan izvrstan slikar i pomalo zaboravljen skulptor, čak sasvim i prenebregnut kao književnik. Međutim, on je imao jedan izuzetno bogat i nesrećno završen život. Za vreme Užičke republike on je učinio dosta na spasavanju velikog broja užičkih rodoljuba, mladih ljudi, patriota pa i komunista. Koristio je to što je sa ocem užičkog nemačkog krajskomandanta bio na studijama u Minhenu. Poslednjeg dana Užičke republike, nepravedno osumnjičenog da je engleski špijun, Milovanovića streljaju komunisti. Vala Salaškova je mesec dana posle streljanja u Užicu pokupila posmrtne ostatke Mihajlove, prenela ga u njegovo rodno selo Ribaševinu
i trajno ostala tu da živi, da bi posle svoje smrti bila sahranjena u grob pored svog Mihajla. Posle Drugog svjetskog rata Milovanovićevu porodičnu kuću sa ateljeom nova vlast oduzima i pustoši. Decenijama je njegovo ime bilo pod velom ćutanja, a kada su mu slike izlagane, ime autora nije pominjano. Prećutale su ga i sve enciklopedije. Jovan Bijelić nesumnjivo je jedan od velikih bardova koji će srpsku umetnost 20. veka na velika vrata uvesti u modernu. Još u 3. razredu gimnazije u Sarajevu Jovan Bijelić je svojim talentom privukao pažnju učitelja crtanja, češkog slikara Ferdinanda Velca. Godine 1906. u Sarajevo dolazi još jedan češki slikar, Jan Karel Janovski, i otvara slikarsku školu koju će Bijelić pohađati pune 2 godine, sve do odlaska na Likovnu akademiju u Krakov 1908. Već 1914. nalazi se u Parizu, a 1915. konačno u Pragu, gdje ga je sačekao Vlaho Bukovac. Susret sa profesorom Bukovcem bio je otvoren i veoma srdačan, pa je tako stari slikar odmah osvojio simpatije učenika. Rekao sam mu da sam Srbin iz Bosne, na što je Bukovac odmah dodao: neka, bit će osvećeni sveti crveni kosovski božuri. Bukovac je bio također jedan dobar Slavjan, jedan dobar Jugosloven, koji je sasvim sigurno rado prihvatao sve što je dolazilo sa ovih prostora. Ti njegovi zemljaci, mladi, koji su dolazili u Prag, budili su u Bukovcu sentimente i osjećaje, evocirali štošta iz njegove mladosti i on ih je vrlo rado primao. I u svojoj kući, i u kavanama, počastio, razgovarao. Ali kad se iz kuće izlazilo i išlo na akademiju, nije bilo popusta. Po rodoljubnoj, ni bilo kojoj drugoj regionalnoj ili bilo kojoj drugoj liniji. Od svih je zatražio isto. Red, disciplinu i prije svega dobar crtež. Posle svega onoga što je naučio u Krakovu i iskustava stečenih u Parizu, Bijelić je smatrao da pedagoški rad profesora Bukovca nije za podcjenjivanje, pogotovo zbog činjenice da su gotovo svi vodeći češki slikari prošli baš kroz Bukovčevu školu. Uticaj Bukovčev na Bijelićev rad gotovo je neznatan, ali bi trebalo skrenuti pažnju na nešto drugo. Zapaziti da je 20. godine u Bijelićevoj umetnosti obilježene jakim uticajem, ajde da kažemo, postkubističkog ili kubističkog razmišljenja ili geometrijskog građenja forme i slike, čak i došao do gotovo čiste apstrakcije, onako, da kažem, poput Kandinskog u jednom trenutku deluje, a tu sasvim sigurno ne treba zanemariti njegov boravak u Pragu. Za vreme boravka u Pragu, Bijelić je bio smešten u maloj sobici kod porodice Jana Hanuške u ulici koja je nosila ime češke književnice Karoline Svijetle na broju 323. Posle završene 5-mesečne specijalizacije kod Bukovca, avgusta 1915. Bijelić je položio i ispit radi prijema na specijalku kod profesora Maksa Švabinskog, jednog od najznačajnijih čeških slikara i veoma cenjenog predavača na akademiji. Nažalost, ratne prilike su Bijelića vratile u Bosnu, a studijski boravak u Pragu bio je prekinut i protiv njegove volje okončan. Oktobra 1926. godine, na krovu druge muške gimnazije u Beogradu, Bijelić otvara slikarsku školu kroz koju su prošli mnogi značajni srpski slikari.
Tih godina se intenzivno druži sa češkim inženjerom Jozefom Kurzweilom, koji je u Srbiju došao da pokrene proizvodnju aviomotora. Co se týká Běliče, tak s tím byl otec kamarád hlavně pro jeho výbornou povahu, kdy rozuměl legraci, nebral věci příliš vážně, ale kromě toho, že pracoval jako malíř, tak stejně jako všichni umělci v tehdejší době moc nevydělával. Takže zábavu měl rád, ale jako na to placení vždycky nebylo. Mému otci tohle zase nedělalo problémy, tak se o to nějak tak podělili, spolu se pobavili, táta to zaplatil. Jenomže když jsme odjížděli, tak pan Bělič přišel, než se táta vrátil do Prahy, v Bělehradě nás navštívil a říká: hele Josef, tady máš ode mě nějaký obrázky, který ber jako projev přátelství, ale i částečně splátky těch dluhů, které já jsem nadělal ve všech těch kavárnách a restauracích. Nedaleko od Bjelićevog rodnog sela Kolunići u Bosanskom Petrovcu 1972. godine otvoren je spomen muzej Jovana Bjelića, gde se čuvaju umetnikovi lični predmeti i vredne slike i crteži. Nekoliko meseci pre nego što će umreti, jedna manja grupa nas došla da posjeti velikog majstora. Pitali smo ga: majstore, da li vi smatrate da ste veliki slikar? A on se kratko zamislio i taj čovjek koji je naslikao više od 1000 slika je rekao: pa znaš sine, ja vjerujem da sam naslikao 15-16 dobrih slika. Stojan Aralica je rođen u selu Škare, nedaleko od Otočca u Lici. Prelepa lička priroda ostaće trajan motiv kome će se Aralica vraćati čitavog svog slikarskog veka. Međutim, tadašnja lokalna sredina postala je suviše skučena da bi Aralica sav svoj talenat razvio na pravi način, te on sanja da se otisne u veliki svet na studije slikarstva. Tako se 1909. obreo u Minhenu, gde je sa uspehom položio prijemni ispit na tamošnjoj umetničkoj akademiji. Nesreća koja se desila ili koja je zadesila srpski narod posle ubistva nadvojvode u Sarajevu pogodila je i Stojana Aralice. Zatekla ga je na studijama u Minhenu. Bio je jedan od vođa srpske mladeži i pretio mu je zatvor. A ako ste se htjeli spasiti, onda je trebalo bežati u Prag.
1917. godine on je otišao u Prag. Rečeno je na specijalizaciju i to da specijalizuje grafiku. Brknem rukom u džep, a nemam šta da provjeravam. Tanak sam ti, isuviše, brate, sa parama. Okreni, obrni, ostaje mi da se bavim grafikom. Jednogodišnju specijalizaciju na Akademiji likovnih umetnosti u Pragu provodi u klasi profesora Augusta Bremzea. Za vreme boravka u Češkoj, Aralica stanuje u praškoj četvrti Bubeneč, u Oveneckoj ulici na broju 32 kod gospođe Šmajclove. A samo 5 zgrada dalje, u ovoj mirnoj ulici ukrašenoj gustim krošnjama stoletnih lipa, živeo je i profesor Vlaho Bukovac. Otišao sam do našeg Bukovca i ko što je red, odmah je iznio dobru domaću šljivovicu, a onda me ponudio cigaretama, kavom i onim obaveznim slatko-saladnom vodom. Obradovao sam se. Ima naše slikarske sabraće svuda u svijetu. Tamo je sretao i susretao se i sa djelima i sa umjetnicima sa naših prostora. Palavićin je tamo boravio, Uzelac s kojim je bio se sprijateljio i Gecan. Dakle, plejada jakih likovnih ličnosti družila se po europskim centrima. 1925. godine Aralica je otkrio Pariz. U tom trenutku su bili aktuelni slikari kao Deren, Matisse i naročito Bonar i Vuillard. Specijalno Bonar koji će posebno oduševiti i inspirisati Stojana Aralicu. Krajem 1932. godine Aralica se ponovo našao u Pragu, gde mu je u domu inženjera i tehničara otvorena manja samostalna izložba. Poznati urednik rubrike o likovnoj umetnosti časopisa Narodne listi Jozef Richard Marek zapaža da je na Araličinim slikama motiv sporedan, dok je koloristička harmonizacija glavna slikareva tema. Ne bih rekao da je Prag mnogo uticao na njega kao slikara. Možda ga je taj rad kod Bremzea ili bavljenje grafikom usporilo u tom smislu da tu svoju silnu emotivnu prirodu ukroti malo. Uvijek trebamo znati da je Aralica, kad je i crtao, on je prije svega koloristički razmišljao. On je uvijek svijet doživljavao kroz boje. Boja, isključivo boja. Dakle, crtež nije bio suština njegovog izraza, a njegovo iskazivanje bojom je do te mere postalo i prevagnulo u njegovom slikarstvu da on slovi u srpskoj umetnosti 20. veka kao jedan od najtipičnijih ekspresionista i čovjek moćne snage. Jedan od retkih slikara koji je sa crne podloge gradio sliku da bi taj koloristički prejaki zvuk smirio, da bi mu dao jednu oporost i jednu, ajde da kažemo, promišljenost, traženost, to se vidjelo. Po tome mu gotovo nema premca u srpskoj umetnosti 20. veka. Milan Konjović je još kao vojnik u Prvom svjetskom ratu, kuda je dospeo odmah iz gimnazijske klupe, stigao u Prag na veliku proslavu Narodnog pozorišta, 50 godina Narodnog divadla. Tada je, po njegovoj priči, Prag bio u muzici, u radosti, u razdraganosti. I on je bio toliko oduševljen da čim se vratio iz rata,
on je žurio ponovo u Prag. I tako je dospeo na akademiju, prvo u klasu profesora Loukote, to je bila 1919. I posle je prešao u klasu čuvenog tada slikara Vlaha Bukovca. Nisam kod Bukovca ostao dugo. Ono što me on učio, izbjegavanje slikarskih problema, iskorišćavanje površnih efekata, odbijalo me od takve vrste školovanja. Posle jednog konflikta sa Bukovcem na korekturi, napustio sam akademiju. U ono vrijeme je škola bila disciplina, davala je disciplinu na osnovu koje se dalje gradilo. Vi ne možete mladog čovjeka, zato što će on za 10 godina biti fovistički slikar, pustiti da radi kako god hoće, ne naučiti ga ničemu. Vi mu morate dati neku disciplinu, red, usmjerenje, morate ga naučiti tehnici. Danas je to naravno sve zastarjelo, danas ne morate ništa naučiti, a sve možete biti. Iako je napustio akademiju, Konjović je i dalje osjećao potrebu za učenjem i istraživanjem. Na otvaranju izložbe Bohumila Kubište upoznao je nešto starijeg Jana Zrzavog, već afirmisanog češkog avangardnog slikara, te u njemu video mogućeg učitelja. Jan Zrzavi se nije bavio profesurom, ali je ipak prihvatio da mu Konjović pokaže svoje radove, a kad je video šta Konjović radi, on je bio saglasan da mu i koriguje radove i da ga upućuje dalje. Događaj od sudbinske važnosti za Konjovića u Pragu bilo je poznanstvo sa Čehinjom Emom Maštovskom, njegovom budućom suprugom. Prag je tada bio za mene i muzika i ljubav. Po povratku u rodni Sombor, podstaknut češkim tumačima kubizma, Konjović je naslikao 20-ak slika sa željom da pronikne u koncepciju kubističkog slikarstva. – 1923. Konjović u impozantnom neorenesansnom zdanju čuvenog praškog Rudolfinuma organizuje izložbu 5 jugoslovenskih likovnjaka. Iste godine Konjović se oprobao i u primenjenoj umetnosti. Uradio je scenografiju za komad Bože Lovrića Ulica, koji je premijerno izveden u Švandovom pozorištu na Smihovu. Konjovićeva rješenja bila su sva u duhu nemačkog ekspresionizma. Već posle nekoliko godina, 1928. Konjović sa jednom kompletnom izložbom dolazi u Prag sa parijskim slikama i nije prošlo godinu dana, sledila je druga samostalna izložba u Pragu i jedan kolega je i ustanovio da je Prag Konjoviću bio kao jedan pokusni poligon. On je tu došao prvo, kao da je došao kući sa novim stvarima. Tim povodom Božo Lovrić piše esej o Konjoviću u splitskom Novom dobu. Božo Lovrić je bio književnik, pesnik, kritičar i pisao je više impresionistički, ali prosto je čudnovato kako je on već tada prosto vizionarski video kompletno Konjovićevo delo. Božo Lovrić je popularizovao jugoslovensku likovnu umetnost u Češkoj, a našu javnost je kao dopisnik brojnih zagrebačkih i beogradskih novina obaveštavao o likovnim zbivanjima u Pragu. Sa Milanom Konjovićem kao venčanim kumom ostao je do kraja života intimni prijatelj. Kao član Oblika, jedne od najprogresivnijih umetničkih grupa kod nas između dva svjetska rata, Konjović ponovo izlaže u Pragu.
Na izložbi grupe Oblik 34. u Pragu još više se potencira upravo to da se na njegovim slikama vide boje naših čilimova, vide se boje nošnji, vidi se boje naših rukotvorina. Znači, to je bilo vrlo važno da Konjović ima svoje korene, da je autentičan, da je on u taj svet nešto poneo sa sobom svoga i zato je i mogao tako da uspe. Kad se izgovori ime Koste Hakmana, izvrsnog slikara i osobenog pedagoga, dugogodišnjeg profesora Likovne akademije, odnosno potonjeg fakulteta u Beogradu, onda se nameće odmah jedan zaključak da govorimo o slikaru koji može biti ili predstavlja samo jezgro onoga što mi danas zovemo ili podrazumevamo kad kažemo Beogradska škola slikanja. Kosta Hakman je rođen u Bosanskoj Krupi, gde se još u ranoj mladosti povezuje sa pokretom Mlada Bosna. Posle Sarajevskog atentata, 15-godišnji Hakman je uhapšen i osuđen na 10 meseci robije. Nakon izdržavanja kazne, nastanjuje se u Sarajevu. Po završenoj maturi, Hakman se obraća za pomoć glavnom odboru Sarajevske prosvjete pismom u kome kaže: Molim štipendiju za slikarsku akademiju, pošto sam predobrazbu svršio kod jednog privatnog profesora. Stoga molim glavni odbor prosvjete da mi dodijeli potporu od 500 kruna, pošto putujem 23. ovog mjeseca sa jednim transportom za Prag. Želja da prve slikarske pouke stekne baš na Praškoj likovnoj akademiji podstaknuta je od strane njegovog profesora crtanja u gimnaziji Todora Švrakića, takođe praškog đaka. Zahvaljujući dodeljenoj potpori, Hakman je avgusta 1919. stigao u Prag. Bio je upisan u pripravnu klasu profesora Vlahe Bukovca. Međutim, Hakman se na akademiji u Pragu nije najbolje snašao. Završio je svega 2 semestra, prvi sa dovoljnim, a drugi sa nedovoljnim uspehom. Obeshrabren tim ličnim neuspehom, ali i razočaran načinom rada na akademiji, pa i pedagoškim i likovnim metodama samog profesora Bukovca, Hakman je odlučio da napusti akademiju i ode iz Praga. Bukovac je bio vrlo rigorozan učitelj i to se vidi po njegovim kćerkama, koje su trpile, same su rekle, očev teror profesorski, jer nije bilo popusta. Kad bi nešto loše nacrtale, a ponosne da su nešto složile, otac bi pogledao, rekao to ne valja i poderao. U jesen 1921. Hakman je otišao u Krakov i položio prijemni ispit na tamošnjoj likovnoj akademiji, koju sa odličnim uspehom završava 1924. godine. Iako se može reći da je njegovo slikarstvo nastalo pod uticajem francuskih uzora, pre svega Cézanna i Bonnara, on je ipak izgradio svoj likovni rukopis. Kad govorite, dakle, o Kosti Hakmanu, onda mislite na jednog takvog slikara do kraja pročišćenog, do kraja svedenog u svakom pogledu. Crtački koliko je potrebno, tonski koliko mora nikada pređe i da napravi korak više. Dakle, jedan rafinman do kraja. Slikarsko ime Stevan Čalić ostalo je potpuno nepoznato širokom krugu ljubitelja likovne umetnosti. Njegovo ime nije zabeleženo ni u jednoj istoriji srpskog slikarstva,
niti likovnoj enciklopediji. Kao pitomac Srpskog ministarstva prosvete, Stevan Čalić 1919. godine odlazi u Prag na Akademiju likovnih umetnosti. Upisuje opštu školu kod profesora Vlahe Bukovca, gde provodi 2 godine. Na pojedinim do danas sačuvanim Čalićevim radovima mogu se uočiti uticaj profesora Bukovca, koji je bio protivnik dugog mešanja boje na paleti, smatrajući da ona tako gubi sjaj. Predlagao je studentima da slikaju piknjicama, jer se one odstupom od platna gube, a boje se optički slažu i toniraju u celinu. Studije na Praškoj akademiji Čalić nastavlja u majstorskoj školi kod čuvenog češkog portretiste Franca Tilea i u njegovoj klasi ostaje do završetka studija 1924. godine. Na kraju studija Čalić dobija prvu nagradu među apsolventima akademije slikom Devojka sa cvetom. Za vreme 5-godišnjeg boravka u Pragu, Čalićeve aktivnosti prevazilaze čisto školska angažovanja, te on sarađuje sa časopisom Prager Presse. Nekoliko puta je izlagao u velikoj galeriji Rudolfinum, a imao je i ponudu pozorišta na Vinohradima, kojem je bio neophodan dobar scenograf. Tih godina Stevan Čalić se zaljubljuje u lepu Čehinju Jarmilu Cejnarovu, kojom se ženi i dobija sina Dušana i ćerku Olgicu. Steve Čalić byl manžel mé tety. Já si na něj nepamatuju, ale vím, že v rodině se hodně o něm mluvilo. Byl v rodině velice ceněn jako umělec a u nás doma viselo asi 5 obrazů. Ty obrazy při znárodnění komunistama zůstaly ve vile a prakticky se ztratily. Já jsem v roce 1968 emigroval do Rakouska, když přišli Rusové do Čech a prakticky jsem si neodnes nic. Mimo vzpomínek na Čaličovy obrazy. A po takzvané sametové revoluci v roce 1989, když jsem přišel zpátky do Prahy na návštěvu k mému bratranci, jsem s úžasem viděl všechny obrazy, které visely u nás a které doprovázely mé dětství, tam viset. A obraz Ateliér, který jsem měl nejradši, říkám, to je taková nádhera. A on říkal, ano, a vem si ho. A to bylo pro mě velice silný zážitek, kde se ten obraz prakticky vracel k dospělému člověku se vzpomínkami z dětství. A to bylo moc hezký pro mě. Najveći broj do danas sačuvanih Čalićevih slika nalazi se u Narodnom muzeju u Šapcu, dok je jedan broj njegovih dela iz studentskog perioda ostao u Češkoj. Můj dědeček, který byl vysoký poštovní úředník, ještě prakticky za K&K monarchie, velice konzervativní, a jeho dcera přišla s bohémem, který studoval v Praze na akademii a samozřejmě neměl nikdy peníze a dědečkovi se ty obrazy údajně líbily. A když dcera přišla a říkala, ty táto, my nemáme peníze, tak říkal, no, já vám půjčím, ale Steve, ty tady necháš ty obrazy nějaký.
A dědeček samozřejmě věděl, že v životě ty peníze neuvidí. Ale aby to mělo formu, tak mu je půjčil a obrazy zůstaly u něj, takže Stevečálič se radoval, že má peníze, dědeček se radoval, že má obrazy a celá rodina se raduje, že to takhle dopadlo. Zbog stipendije koju je dobio od Ministarstva prosvete, Čalić je imao obavezu da 10 godina radi kao profesor u Srbiji, pa se tako po završetku studija u Pragu s porodicom vraća u Šabac. Slikarsko ime Stevan Čalić bilo je poznato velikom broju šabačkih gimnazijalaca koji su između dva rata pohađali Šabačku gimnaziju. I meni je Stevan Čalić bio nastavnik crtanja. Iz pijeteta prema mome profesoru i nošen nekim unutarnjim nagonom, u meni je se oformila ideja da proučim i prikažem Stevana Čalića kao slikara i da prikažem njegovo slikarsko delo. Iako ja nisam po profesiji istoričar umetnosti, već inženjer tehnologije. 1984. godine po prvi put je objavljeno slikarsko ime Steve Čalića likovnoj enciklopediji. Umění Steve Čaliče je podle mě výborné. Já si velice cením jeho obrazů. Byl bohužel neprůbojný a nedoceněný, ale já si myslím, že ještě přijde jeho čas, kdy bude objeven a velká veřejnost se bude moci radovat z jeho umění a to mě bude taky velice těšit. Ivan Radović svoj slikarski put započinje upisom na Likovnu akademiju u Budimpešti. Ipak, udovoljavajući svom nemirnom i radoznalom duhu, on posle završena 4 semestra napušta Budimpeštu i upisuje se na Akademiju likovnih umetnosti u Pragu 1919. Zajedno s nekolicinom slikara iz naših krajeva dospeva u klasu poznatog Vlahe Bukovca. Međutim, tamo ostaje samo godinu dana, nezadovoljan strogim pedagoškim stavom iskusnog profesora. Njegovi studenti postaju i ozbiljni mladi ljudi, ali i mladi ljudi sa svojim egom i dijele se, kako bi se reklo, kao i u svakoj školi i svugdje, na one koji su voljni slušati svoga profesora, a i na one mlade nadobudne koji misle da su pametniji od profesora. Iako, naravno, mi znamo sve iz iskustva da niko nije pametniji od profesora onda kad počinje, a mnogi su poslije nadmašili svoje profesore i to je bilo prirodno i normalno. Mada kraćem, valjda jednogodišnjem boravku Ivana Radovića u Pragu i naši istoričari umetnosti, odnosno oni koji prate srpsku istoriju umetnosti prvih decenija 20. veka, ne poklanja veća pažnja, mislim da se ne čini dobro. Upravo ova slika meni iza leđa, koja je nastala sasvim po svim propisima onog što mi zovemo realizam, novi realizam 3. decenije, u stvari pokazuje da mladi Radović u tim trenucima boravka nije bio slep za ono što se radilo u Češkoj tog doba. I upravo van akademije Radović nalazi slikarske uzore, daleko smelije i revolucionarnije od onih proklamovanih kako na Peštanskoj, tako i na Praškoj akademiji. Na nastanak Radovićeve slike Tri gracije neosporan je uticaj češkog avangardnog slikara Jana Zrzavog. U srpskom slikarstvu, gde kubizam nikad nije uspeo da se razvije u pravom smislu te reči, jedino se Radović približio klasičnoj koncepciji kubizma. Očigledno da je na to uticao njegov boravak u Pragu i proučavanje dela njegovih kolega Bohumila Kubište i Emila File. Po povratku iz Praga u Beograd,
Veština u tenisu omogućila je Radoviću da uđe u visoko društvo, čime je obezbedio i prve naručioce slika, pa je na taj način povremeno popravljao svoj materijalni položaj. U istoriji jugoslovenskog tenisa prvi put jedan slikar postaje šampion. Bio je to 1929. godine Ivan Radović. Iako se radi o visoko obrazovanom umetniku, ukusa odnegovanog na srednjoevropskim akademijama, Radovićevo slikarstvo odlikuje se emotivnim doživljem sela. Radović se okrenuo Vojvodini. Dakle, tom svom rodnom kraju, pridružujući se na neki način svom Somborcu Konjoviću, koji se također vezao za Bačku, Savi Šumanoviću, koji se vezao za Srem, i čini mi se da je tu Ivan Radović dao najjača svoja dela. Kao odlično zanatski potkovan crtač, Radović zanemaruje svoja akademska znanja, te preuzima slobodu deformacije neukih linija sa narodskih vezova, ikona na staklu, sa grnčarije. Slikar Ivan Radović, predratni beogradski dendi, teniski šampion i miljenik otmenih dama, predstavnik je nekoliko stilskih pravaca koje je nemoguće strogo razdvajati. Radović spada u red onih umetnika za koje ja kad govorim kažem da je to naš srpski Picasso, da čovjek koji se najviše menjao, korenito menjao, iz faze u fazu, kretao, otkrivao nove prostore i materije i duha i tako dalje. Dakle, jedna krajnje radoznala stvaralačka ličnost. Vlaho Bukovac je stanovao u neposrednoj blizini akademije u Oveneckoj ulici na broju 42. Na tom mestu danas se nalazi ploča isklesana od bračkog mermera, koja će mnoge generacije podsjećati na život i rad poznatog umetnika i profesora. U ovoj zgradi, 23. aprila 1922. žaleći se na jaku glavobolju, povukao se u svoju sobu i iste večeri umro od moždanog udara. Istrgnuti s korena i daleko od svog Jadrana, Bukovac nikako nije mogao da se sprijatelji sa češkim severnim nebom, koje u većem delu godine zastrto sivim, čađavim oblacima. Neizlečiva nostalgija, čežnja za otadžbinom, jugom i suncem pratit će Bukovca do posljednjeg otkucaja njegovog toplog mediteranskog srca.
Nekolicina naših umetnika, iako nije studirala na akademiji, kroz privatne studijske boravke u Pragu upotpunjavala je svoja znanja i sticala dragocena iskustva, upijajući civilizacijske i likovne refleksije koje im je tadašnja češka kulturna klima pružala. Jedan od njih je i Borislav Bogdanović, koji 1919. godine dolazi u Prag da studira muziku kod poznatog klavirskog pedagoga i dugogodišnjeg rektora Praškog konzervatorijuma, profesora Karela Hofmeistera. Borislav Bogdanović krenuo je u Prag da studira muziku. Međutim, tamo u društvu sa Radovićem i Konjovićem on je počeo da se interesuje za slikarstvo. Iako nikad nije upisao likovnu akademiju, na njegovim crtežima iz Praga osjeća se uticaj Maksa Švabinskog i klime koja je karakteristična za secesiju. Bogdanović posebno neguje crtež glave i akta. Dvostruko obdaren, stalno je bio razapet između dveju umetnosti, muzičke i likovne, pa je sve vreme boravka u Pragu i svirao i crtao. Ipak, Bogdanović odlučuje da se sve intenzivnije bavi slikarstvom. I think one of the reasons he chose to be a painter as opposed to a musician is because he was very shy, and it was very difficult for him to play the piano in front of anybody. I wish somebody had helped him over that because I think he was just a brilliant pianist. But I think he just gravitated towards painting. It was very meditative. It was easy. He would sit and just paint all day, no audience. He knew music as well as he knew painting. I mean, he knew the history of music, he knew the history of painting. But I never heard him have regrets about choosing painting over music because his passion was painting. Stanovao je zajedno sa Milanom Konjovićem u ulici Čehova 18 na Bubeneču i družio se sa mnogobrojnim jugoslovenskim umetnicima koji su u to vreme studirali u Pragu. He was a great man about town. He loved going out and having a great time, and he knew everybody. And I remember him telling me his stories like that. Yes, Anna, I had a very good time in Prague. I know he had some suits that he bought in Prague that he still wore in the 50s and 60s. They were very good suits. Pritisnut materijalnim problemima, Bogdanović napušta Prag krajem 1922. godine i vraća se u Srbiju. Borislav Bogdanović, znao sam, pripadao je grupi 12-torice pre rata, to znači iz onog elitnog društva sa Konjovićem, Tabakovićem, Gvozdenovićem. I niko od tih njegovih prijatelja nije se potrudio da i njega uvrsti u istoriju srpskog slikarstva. Odlazeći maja 1939. godine brodom Manhattan u Ameriku, Borislav Bogdanović verovatno ni sam nije znao da stvarno i zauvek odlazi iz svoje otadžbine. Nažalost, u našoj sredini Borislav Bogdanović ostao je nepoznat široj javnosti, dok je u svetu bio uvažavan i izlagan zajedno sa svetski priznatim imenima likovne umetnosti. They compared him to the greats, but always said that he had his own unique style. He brought his own style to it. We're planning to try to get the work better known now and get it out there. It should be on people's walls or in museums. It shouldn't be in storage. So we're hoping to make that happen.
I ima jedna divna priča vezana isto za jednu moment koji je mene jako dirnuo u srce vezano za srpsko slikarstvo. 1986. godine moj dobar prijatelj dr. Zdenjak Pazdera kaže, dođi Peđa, kaže, kod mene u galeriju. Inače, on je bio kustos i direktor moderne galerije u Palaci Kinskih na Staromeskim namjestima. I verovali ne, ja sam došao, on je mene pozvao i otvorio je depozit, a unutra su bili na 100 crteža. Kad sam ja pogledao, kaže, potpis Konjović, Vuković, Aralica, to moje uzbuđenje, taj moj stres, to je nešto toliko veličanstveno, prosto taj dodir sa tim ljudima koje sam strašno voleo, koje sam cenio, prosto kao da sam ja nastavak nekog njihovog, neke njihove inspiracije, nekog njihovog momenta koje su oni ostavili. Pokud jde o tu rovinu výtvarného umění, tak bylo naprosto běžné ještě před druhou světovou válkou, že čeští umělci jezdili na pobyt do Srbska, kde malovali, tvořili a naopak zase srbští autoři studovali třeba v Praze, v Čechách, nebo tady pořádali výstavy. Památkou na ty výstavy jsou potom obrazy, které zůstaly v českých domácnostech, protože si je naši lidé koupili, měli je samozřejmě rádi a měli je ve svých bytech. A tu a tam nějaký obraz třeba doputuje i k nám do aukční síně a potom je v naší nabídce v aukčním katalogu, jako například teď Vukovič, Olej na plátně, Dáma s psíkem z roku 1937, což je samozřejmě váš srbský autor. Svetislav Vuković upisuje Likovnu akademiju u Pragu 1921. godine kod profesora Loukote Jobrovskog, nakon čega prelazi u specijalku kod profesora Vojteha Hinajsa, čoveka široke kulture i velikog umetničkog iskustva. Kao student slikarstva počinje da se izdržava crtajući reklame, a bavio se i karikaturom kao stalni saradnik lista Humorističke listi. Vuković je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Pragu 1927. a potom godinu dana specijalizirao u Parizu kod profesora Františeka Kupke, izuzetno cenjenog i modernog češkog slikara. On je kao slikar koji je završio jednu ozbiljnu i dobru akademiju bio interesantan sa svojim slikama koje su, kad je u pitanju pejzaž, bile koloristički jake slike, a kad je u pitanju portret, onda je to bio karakterni portret. Česta inspiracija i povod za nastanak Vukovićevih slika je pejzaž, naročito primorski, u okolini Dubrovnika, kao i predeli južne Srbije i Hercegovine. Stanovao je na Bubeneču, ulici Irackova, danas Elijašova, na broju 467, gde je imao i svoj prvi atelje. Kao član Udruženja likovnih umetnika u Pragu u periodu od 1930. do 1938. učestvuje na svim izložbama tog češkog udruženja. U Pragu je 1933. godine Vuković uradio ikonostas Češke pravoslavne crkve Svetog Ćirila i Metodija. Godine 1937. postaje član udruženja umetnika L'Elier d'Art u Briselu. Iste godine izabran je za člana Kraljevske akademije umetnosti u Antwerpenu. Kao slikar uživao je pažnju kritike, možda više u inostranstvu, dok je u našoj sredini ostao nedovoljno poznat. U Beogradu je Vuković prvi put izlagao 1934. godine. To je bila izložba dosta posećena, publika ga je dosta lepo primila, ali umetnički krugovi sa dosta rezerve. Šta je bio razlog? Razlog je bio taj što je izložbu otvarao čehoslovački ambasador koji je u svom govoru maltene predstavio Vukovića kao čehoslovačkog slikara. Já osobně Vukoviče považuji za vynikajícího malíře. Na druhou stranu však je bohužel po stránce ekonomické
a komerční hodně zapomenut. A sice je to způsobeno tím, že Vukovič většinu života strávil v Čechách, ale český sběratel ho nikdy nezařadí jako českého malíře do své sbírky. A do Jugoslávie se vrátil až těsně před druhou světovou válkou, ale opět se bohužel usadil ve svém rodném Srbsku, nicméně ne v nějakém hlavním městě nebo ve významném městě, ale zůstal zase v ústraní, takže i pro srbského sběratele je svým způsobem trošku neznámý. Jmenoval jsem tady jenom jednoho malíře za celou skupinu, která tady u nás působila a která možná má podobný osud na českém, srbském i mezinárodním trhu. Nicméně si myslím, že do budoucna určitě si najdou své místo a vyčlení se i z hlediska kunsthistorického, i teda z hlediska sběratelského. Mnogi srpski slikari školovani u Pragu početkom 20. veka, kao budući profesori crtanja i slikanja na našim školama i akademijama, prenosili su na svoje đake i studente sliku i duh Evrope, usađujući u njih svoje iskustva stečena u inostranim umetničkim centrima. Možda se u svim njihovim delima ne vidi direktan uticaj profesora Praške akademije, ali je neoboriva istina da su društvena i kulturna zbivanja u Pragu, kao i bojemski život, ostavili neizbrisiv trag u njihovom iskustvenom doživlju evropske kulture. Nisu svi dosegli isti stepen priznanja, ali nisu svi ni imali iste životne i razvojne mogućnosti. Njihov doprinos je mnogo veći nego što smo mi danas spremni da priznamo, jer su iskušenja sa kojima su se oni tada suočavali bila mnogo veća nego što to nama iz ove perspektive izgleda. Oni su za nas interesantni jer su otišli u svet, vratili se ovde, širili vidike. Međutim, slikali su tako kako su znali, koliko su mogli i nisu bili ni u kom slučaju loši, nego naprotiv vrlo dobri crtači, ali su ostavili delo koje nije uvek vrhunske vrednosti. To se radi o zlatnoj sredini. Znači se o umetnicima koji drže, nisu ni dno, ni vrh, ali su jedna zlatna sredina. Znaš što znači zlatna sredina? U toj zlatnoj sredini se napravi najviše štete. Ni naša kritika, kao ni stručna javnost, nisu svima podjednako posvetile pažnju, tako da su neki praški đaci ostali prekriveni nepravednim velom zaborava. Neretko se dešavalo i da su nametnute ideološke dogme uticale na vrednovanje njihovih umetničkih dela. Zato mi, našim filmom, pored dobro poznatih i priznatih, skrećemo pažnju i na neke pomalo zaboravljene, a i tekako kvalitetne srpske slikare, kojih se nijedna likovna sredina ne da ne bi stidela, već bi bila ponosna da ih ima. Kažemo manje poznati, nepriznati, zaboravljeni, a šta je kod njih? Oni nisu bili veliki individualisti. Oni nisu mogli da naprave nešto što se u slikarstvu danas zove da izgrade svoj lični rukopis. Na neki način oni su bili zapostavljeni i uopšte taj Prag je na neki način bio zapostavljen. Šta je razlog tome? Pa opet bih rekao da su to neki naši odnosi gdje su takozvani parijski đaci dominirali u svakom pogledu i bili često skloni da eto Prag kao recimo Budimpeštu ili Beč proglase nekom maltene provincijom. Ja mislim da je istorija umetnosti dužna, istorija umetnosti srpskog naroda, dužna da svi oni budu na određeni način zabeleženi, da bude sačuvano ono što su uradili, kako su uradili i možda još više ono
kako su se trudili i uspeli u tom svom trudu. Mostovi koje je slikarska generacija školovana u Pragu početkom 20. veka uspostavila između češke i srpske umetnosti, njihovih naroda i kultura, vremenom su bivali sve čvršći i više nikad nisu nestali. Teď, když už jsem taky starý člověk, tak jsem si zvlášť uvědomil, jak důležité je zachovat vztahy mezi lidmi, hezké vztahy, takové, jako byly mezi Srby a Čechy už dávno. A tak můžu vnukovi říct, tohle je tvoje prababička, namalovali Mihailo Milovanovič a je to taková památka a ty budeš mít viset, až budeš mít svůj byt, budeš tam bydlet, tak mě slib, že ji tam necháš a budeš říkat zase svým synům a dcerám o té naší rodině, jak byla jako propojena mezi tím Srpskem a mezi tady tím Československem. A ja samo mogu da kažem, ako sam ja imao tu sreću da budem neki naslednik tih svih prekrasnih, veličanstvenih i divnih ljudi, vredilo je ovde biti, ostati i širiti dalje tu ideju između ta dva naroda i tu lepotu koju je već neko pre nas ostavio.